subscribe ya. Jangan subscribe. Betul keng. Gara-gara mana Pebi ini obaturnya. Karena balik ke Australia. Jadi kemarin itu baturan karena rese cak-cak garanti apalagi Ustad masa Ustad ganjen kawan sih calo sini kudu kumahanya wah iya ya penguatnya ya yang batur aing tergila-gila jeung nyana. Bu Adek, aya naon? Ipan aya ngomong sesuatu penting. Aya ngomong naon, Dek? Temen tutu. Aya nama temenang keur puasa. Lain emang lain. Neneng permen cucu. Sebenarnya mah aing geus gede, geus 17 tahun. Si Ade sok ngelucu wae. Mana nu kieu boncel geus 17 tahun, tong heureuy atuh. Terpercayaan sih. Bener emang 17 tahun, bener sumpah. Ade ulah ngawadu, ieu keur puasa bisi dosa. Ibu mah teu percaya dah. Meni imut kieu. Tuh kan imut. Kudu kumaha aing ngomong. Coba yuk ibu Ipan yuk. Ka mana, Dek? Ayo, penting aja saya yuk. Yuk kan. Naon, Dek, ka dieu? Ibu tangguan di dia, tangguan nanti keimanan. Di dieu? Heeh. Tangguan, ya, benar sesuatu. Tangguan 5 menit setengah. Dia tong lila-lila teuing nya. Oke, sip. Mang, karena naon sih? Aing keur nyeureul langit lo, langit putih sebersih hati aing putih dek dihijikeun jeung mana si Pebi. Aing mah keur nyeureul bebeb aing di jero hati aing. Pokona mah selalu terngiang-ngiang di bayanganku. Oh. Oke. Mana itu calo? Di bae. Si Kei mah gitu deui. Udah ber. Mana si Pebi? Pung di bae. Tinggalan di bae, bro. Aya barabe. Duh, kagak salah lagi nih kayaknya si Irfan yang ngambil baju gua nih. Mana baju gua buat kondangan. Sialan banget anak nih. Awas ketemu lu. Pites kan anak nih. Mana sih adenya? Menilila kene dah. Geus 3 jam ya di dieu. Ada di mana menilila kene? Rek naonan uih heula. Ieu mah naon? Ini kia, Bu. Sudah. Naik kelas. Rek naon sih, Dek? Jadi gini, Bu. Demi kepentingan bersama, jadi sebagai umat muslim, kita harus menjaga aurat. Kan pan ibu mah geus biasa kieu di Australia. Atuh kumaha, Dek? Nah, terlalu. Bu, tadi mau kocak, Bu. Kan Australia. Ini mau kocak. Aduh. Astagfirullah. Emang aya naon, Dek? Aya masalah ibu penampilan nu kieu? Itu aja, Bu. Masalah. Itu baturan ulang. Tilu-tilu, nak. Saha, Dek? Saha deui ya tuh baturan urang tilu tuh. Nya heueuh saha? Ya, Jakarta. Ustad. Jeung bloon.
Emang manehna kunaon, Dek? Gara-gara ibu. Betulan Ipan, jinggis tilok manjang Ipan. Itu. Si Dede kunaon ya? Menitanya mau pisan tadi. Aurat. Mungkin babaturan na. Ini kamu pakai. Ini ada. Mukanya nangis tuh. Cemburu ya. Tuh. Mai. Kesini kunaon ya? Kenapa rawat air? Apa hamil? Tuh pakai. Ini naon? Ada pakai aja tuh ada musola situ. Yang ini satu mohonnya. Ibu pakai lanya. Belakang banyak. Kemana sih ya? Kemana tuh? Nganjang deh ya. Nyawa sia. Lain ke ditu. Tikung deh nya. Henteu. Bohong sih lah bohong. Kamu udah gemen bawa-bawa sih mana si Pebi. Henteu, selalu bohong sih. Ngaku tuh sia. Am teh ngaku digeprek dong sia, angin nyawa sia dekat-dekatan bebek aing. Henteu, ih, sok tahu. Ngaku lo sia. Aing nuti lagi jangan bebenangan. Sia mau ngprang igrig gua igrig. Wis bebenangan sia mah jeung nyana. Segala ngajak daang segala kayak itu. Kita ngaku sia. Jual-jualnya sok ngabong bae sia. Naon sih? Oh, ngaku tuh lo ngaku. Dijin pecat dong Awas sia. sih. Anu kulit lo ulin lo. Atuh kami aja. Ayo, tutukan ayo. Tahan bae cekel. Ayo, ieu doang. Tadi itu aing mah ilu bae lah. Udah gas yuk. Mana Pebi? Landa ada pengisi yuk. Ilu bae mah. Woi, teman sia. Erpan. Sia di mana bae? Oh, kenaon sia tumbila. Kenapa ya saya disebut tumbila? Oke lah. Dan maksudnya sia lo udah tahu kok kayak bae. Nyawa sia. Aredan sia, aredan. Naon pan? Kami disebut edan. Jahonya. Halo, dari itu lo kira cepetan. Yuk lo di situ. Sekeran sih pan di dia. Celengak-celenguk teu matut sia. Biasa emang, permisi. Misi naon pan? Osta serius amat banget sia nyebutkeun misina. Oke. Acan nusuk kau kan baik. Ih, nah, Sing bener tuh lo. Jadi jelema mah oke doang. nah bisa lo kau kan baik. Ya mau gitu doang sih oke. Ih, Irfan tuh kayak itu. Ih, ini anak nih ya bener lo. Oh lah kokehan bae ngomong mah rada beneran kita ngomong ulah kena gitu lo. Nyao, bisa ngomong udah sih. Oke. Astagfirullahaladzim. Oh sih bisa ngomong tuh sih. Oke dulu oke. Ambil baju kondangan gua lo. Kena lo sama gua lo. Kena lo sama gua lo. Oh sih ngomong oke-okehan baik. Heh! Lu pernah lihat anak gua? Tadi anak gua di sini. Kemana budak? Tadi mah ada di ibu. Tadi di dia. Oh, Kagak ada. Tadi mah ada. Mana tuh bocah? ada. Ih. Yang naon sih? Lu Tadi mah di dia. Aduh, biar mah asli kepengiannya nageng guys, Bang. Aduh, mana Irfan mah parah ya. Aduh, parah mana Irfan mah. Aduh. Kemana nya? Ah, lu juga banget lu. Apa? Wah, lu. Sama aja semua lu ya. Hah? Galak jasa. Aduh. Lu lagi, belangap baik. Lihat ada gua lu. Oke. Oke. Aduh. Awas lu ketahuan bohong sama gua lu. Awas badan lu. Mampus lu. Gak ketahuan. Wow. Tadi Action. Aku kemana ya? Kamu udah jalan-jalan. Ih, gua sekarang, aduh iya. Kemana ya? Kamu udah ngabuburit. Iya. Bisnya sakit dulu. Isukan di.